Benvidos ao tempo con Rodrigo, Lea e Bran. Hoxe Portabello facerá sol con nubes por Segudo, sol con nubes por Vigo, e sol e por Cañas nubes e subirán as temperaturas. En Paleo fará sol, en Quembre fará nubes. En Sumio, como vedes, fará tormenta. En Beira fará chuvia. As temperaturas van a baixar. Despedimos o programa o tempo con Lea, Bran e Rodrigo. Ata outra. Poñedevos cómodos.